Kanza kwethu Tis Devon Network eduze kwami umjostana umfokaMbhele odume ngelika Pastor Mjosti ophinde abe umfowabo kaDade le ogcine elimele. Mfowethu ake sizwe nje overall feeling about ama proceedings ala ngaphakathi. Mfowethu ngibingelele kakhulu kunina nonke nethimba lakho. Mfowethu siwumndeni namhlanje at least sibe nakho ukuba relieved ngendlela izinto ezenzeke ngayo ngoba bekade silosidonsisana kakhulu mfowethu ne police station lebi kuyena besidila nayo lebe besho khona okokuqala ingakaveli enkantolo ukuthi nakhona ithi izimhambise esibhedlela ngoba ikholelwa ukuthi akaphilile kahle kana kwangasijabulisi lokho. So silokho sikurezile lezo zinto so maningi ama mistake esiwabonile enzeka laphana ngoba ngokwenhloso yabo bese bebhalile incwadi ukuthi lo muntu ufanele ahamba eFort Napa u2 weeks ayocheckwa ingqondo mebuya kulo 2 weeks uzobe sehamba futhi u6 months before abone inkantolo. So sakulwela kakhulu lokho ukuthi no akungenze ngalolu hlobo okungcono akaqale inkantolo izibonelene ukuthi ufit ukuthi angamele trial noma mhlawumbe akekho fit. Izolo ke safika yasho lamagama ehleze siwasha inkantolo yathi no akabuye namhlanje ezena siqu sakhe ngoba izolo bebelethe idocuments wafika namhlanje inkantolo kusijabulisile ke meyibiza uinterpreter wasezweni lakhe ake bathi uyixoxela nje bayijokhele nje abone ukuthi umuntu owashaya kanjani amahlaya mekhulunywa ngelanguage yakhe hayi badlala nomngani wakhe angakubo hayi kwabonakala baphendulana kahle yabuya inkantolo yathi no ngokubona kwakhe ufit ngoba zonke izinto abayixoxayo bayazwana should lo muntu angakwazi ukuthi ayimele trial yayibisi yamxaka ke funa inkantolo kanti ngempela esibhedlela benziswana lo muntu kuba alright ukuthi angayimele trial. Njengomuntu wena omaziyo mhlawumbe ungafakazana ukuthi cha uyakwazi ukukhuluma ulimi oluthile lokuxhumana nabantu base South Africa kwa mhlawumbe asifuni ukuthi sithi ukuvimbeka kwakhe ukuthi akhulume bekune language barrier. Mina bengiqala ukumbona nje wathi simbona sonke namhlanje saya lapha eStocksini ngosuku lo ayeboshwe ngalo wayelokho eziphosa phansi eziphosa phezulu sagcina singayithola nethuba lokumshutha amaphoyisa athi amthatha manje amusa kwakhona futhi le genge le ngicabanga ukuthi le yama paramedics ngoba bezombhandisha izandla babe sebephasa ukuthi akayiswe esibhedlela. So namhlanje bekusuku lami lokuqala ukumbona ukuthi nangi lo muntu esikhuluma ngaye because even kwi picture mina lo muntu angimazi ngezwe mesesizwa ngomshana kunomfundisi osefika wabagwazi ingakho ke sesithe siwumndeni silindile siyakufisa futhi ukuthi usise ashesha lulama ngoba naye ziningi izinto esifisa ukuthi asitshele zona ngoba umshana meyichaza indaba ngathi umuntu lo even before osekwenzelwa ngisho ama protection order mase siyithole into lokuhlukumezeka asho ukuthi ubengaki ukusho ukuthina udade wethu uyabo ukuthi lo mfundisi wasesontweni lakhe kunokuhlukumezeka asemphako mhlawumbe itshathu uzoyihenhlishela kona kwaze kwaba ukuthi umshana mase sichazela ukuthi after umhla ka30 after ngenze ivideo lengangisho khona abantu abase South Africa ngemthetho kumele bashiye sikwazi ukuthi siqhubeke nezwe lethu sikwazi ngoba ngangicomplain kakhulu ngokuthi umsebenzi wami bawudayise kakhulu estradini so kubaleli bahamba bangenawo amaphepha. So kuthiwa from leyo video waphinda futhi wabuya wambonisa ukuthi umfowenu kanti kulento eMartian Marsh wabe sedlo wakithi yes ukuyona lento eMartian Marsh but ungenelelani kuyona ngoba umuntu owaziwayo wayangabi neutral wathi nomunye ayangazi ukuthi wayangabi neutral. So konke lokho sesikuzoba ngomshana so imetha umshana mase sechaza yaqala after ke umhla ka30 after Jacinta akade acknowledgeile ku speech sakhe leyo video ngathi wayenayo phinda futhi wabuya ngosuku abuya ngalo ngazi noma wamfonela embuza ngalonto ngathi wedino kakhulu akaphindanga bambona up until ke mesho umshana bambona ngalo suku afika wagqekeza ngalo ekseni belele wabe sebeyangenela futhi umshana uthi mabebuza uthi hawu senzeni kwenze njani noma wakhe embuzi yini so engakhuluma oyivelathi engakhuluma uyabo so ilokho okwamanje esakwazi so ingakho sithi okuningi siyafisa sesimevuka naye akathi ukusilandisa ngalomfundisi mhlawumbe kuvele nokuthi bengaqali mhlawumbe ukumbeka isandla ezebekela lawo masithola ukuthi khona ne protection order eyakuyaba khona shuthi khona ukuhlukumezeka akakuthola thina wangasitshela as a family ngoba kushuthi lento ibisinesikhathi yenzeka ngeke umuntu umenze protection order engakaze akuhlukumeza shuthi bese khona ukuhlukumezeka akakuthola and mesithola protection order khona thawenze ngoDecember then bambiza ngo February enkantolo akayanga bambiza ngoMarch akayanga bambiza April wagcina engayihambanga iprotection order yakhe waweqa umthetho wa protection order waphinda wafika le emzini kaSisi wenza wona lezi sigameko so siyafisa
ke nosisi mase eseluleme ngokwanele asilandise ke nangaye lo mnumzane owumfundisi ukuthi umfundisi wakhe ngoba ingane zithi upastor. Yes. Kunenhlaka mhlambe esilindele ukuthi ngabe zibonakele lawo Human Rights Commission mhlambe kuphinde kube ama Women's League enhlangano ezihlukahlukene mhlambe ngabe sisazwabona. Sithatha ngokuthi abantu bonke babhizi ngoba lezi zinto zenzeka phakathi nensuku mhlambe nabo lebekhona babhizi ngokuthi. Okay, so ya sasakajana ngabe ngekho la kusho ukuthi abantu ababhizi akufanele icase yakithi igcine isiphazamisa ubhizi babantu obekhona la umuntu obenesifiso sokuzosupporta azi ukuthi uzosupporta umndeni endlela kodwa akusuke ngasiyimpoqo ya mfethu kusuke ngasiyimpoqo ukuthi umuntu azogida court noma azosupport ya so shuthi babhizi lebekhona. Kodwa ke sikusijabulisile ukuthi siboneke nemember yeParliament ifika izozizwela ngalolu daba bilokho libona ku TV libona nakuma social media so siyazi ke makhona imember of Parliament kusuke kufana nokuthi khona ipresident ngoba uyena umuntu ohlala eduze nopresident wena umuntu ozofika alindlale nodaba eParliament sekuhlangane wonke ke lama political parties aseParliament ukuthi kwenzakaleni sasimlandisile nommeli womlandisa nomseshi womlandisa I think usene clear picture ukuthi iqale ephi yenze kanjani so sikulindele ukulibona lolu daba lukhulunywa eParliament njengoba ade khona ezocoshelana ukuthi next week uyaqala uyayifaka lolu daba kusijabulise kakhulu lokho ukuthi abe khona mfowethu bamkhiphe nje member of Parliament ukuthi azozizwela naye. Umjusti usaqhubeka ukuthi abahamba bangena amaphepha. No lokho asikwazi kuma kukona initiative esayithatha futhi asikusho lokho ngoba mhlawumbe senzela amehlo kaJacinta noma mhlawumbe lokho sikusho ngoba iSouth Africa izwe lethu kubhlungu ukuthi kunabantu abagcina bethola ama benefits ngokungafanele abantu isibalo sabantu abahlala eSouth Africa mawukuthi ke uHome Affairs uhlele ukuthi emshinini yakhe kuzophuma ama barcode ama ID angaka ugcine senza amaningi ngoba kunabantu abenza ngefraud uma ukuthi ibhedlela lapha uMEC uhleli ukuthi kuzoba nemithi emingaka province yonke noma national kuzoba uminister wa health kugcina kodwa manje lento ingasaneli ngoba kunabantu abalangwa ngemthetho okunye ke futhi abantu bakulamaza ngaphandle abafika bagcina beyithatha imishanguzo abeyoyidayisa bona ngasemakubo beyithathe imali so abantu bakithi bathola imisebenzi abasayitholi yabona after behambile abaningi umhla ka30 sibonile kuvuleka ikhala zomsebenzi ngayithanda futhi le initiative ukuthi makuthi kusanomphathi osaqhubeka nokuqasha abantu abangekho emthethweni naye kumele ahlawulise kumnandi lokho ngoba laba bantu bavalela ispace sabantu bale South Africa angabasebenza makuthi basemthethweni banezinto zakhona bangasebenza futhi ayikho inkinga esingakufuni abantu ngoba ngeke ngisuke mina ngekhongo nje ngifike ngisebenze ngenze yonke into ngidayisa emgaqweni ngivula icontainer bese ngigwaza nabantu bakhona kube mnandi ngeke ngikwazi ngoba thina siyisizwe esibahloniphayo abantu nesimazi sayo umunye umuntu so lobulwane abenzile kuchaza ukuthi yinto vele zangale abayiphilayo so ngisho ukuthi ke mfowethu sisamile ekutheni ongenawo amaphepha akahambe. Siyabonga ke. Sibonga kakhulu Nceko.